На республика Идарцев қауты сарджитан шабун урайшын лавар стоматологуны хош. Проект «Выездная стоматология» фалгаты дандакты доктор Джиголаты Эдуард Грант фарсыныр дуаж ахаштканы асы проект. Ишын ахош канджитадар удун лавар забах канын сарджиты дандакта. Шалаккаттай пайда канынс ахошсух ама янаниш зинат қыгдарт каману удун. Савар фантамаса мишуйты хайнадартар армаг. Вататы Карина Илстау авдажам, наридаганы бақуд дандакты докторта хош, навщинай бады доктор кабинеты, гыцылчыжгай балвырджоны дандакта куришуй оданаман қау доктор масаун, кариясыш сабақканын уйма дандактам кужилын қауыйты хай пайдаяг информации бажунын. Жонын райшомая майжарай кутқау жилын дандактамуй, кайсақау ақшын фонз минуты, ма дандакта рыштышты фалажарда дарын доктормын кайбахуш канзанул. Проект «Выездная стоматология» и фалгаты фыягдоны бала удышты стоматологун докторты корды шашарғы Джиголаты Эдуарда автомай. Фыягдоны сарчыты асы саумарагын қалмакаштышты, жағын қау ама Джиголай фартылсагат ирыштоны алы қаудар ақшышгонаем баланс. Дуа жыражма Эдуард Рамблта грант уйфарса хаштканын райдетта стоматологическое здоровье жағы проект. Я фалгаты юбабара котта хохакдарцев қау амбулаторита умлавара хошкотта ахошқуак ама аена нишзинат қыгдарт каману усы сарчытан. В течение 3 лет. Артажмар забахку там дарцавкауты ашшада сараджонг. Дуашада пациентан шапарштамша дандакта шакарис дарсанаю варшку там. Расовым бар вандоной фандына самайна фенуй на республика Хисауад, амая бамбарой нехуш, каугакаю уи, аманам факашой. Наридаган Эдуард мафажынт коды фашивадон форум масаун амаманоджи югран трамбулын. Яхада куджағы автомай ахама хошбира тақауы. Умагашка асы құттаган арлауаннай. Уйма мая қауы апара хатканын фылдар қауты амарайон тыл. Тағдырышта жиефанды асы харжаудан мазалы фалгаты шыхаг регион тылдар ахашын. Гажата Зарина, Галина Григорян, Бжиката Алана и Риштон Хабарта.